Biyag ti tao. Anya, gumatang kayo itilugan, anak kao. Wen tatang. Ay kaya nasayat ano kasta. Nulaki dia daum das ngay gatang nyo, pay din asaan. Wen nga ro tatang. Dayta ngamin tinagsaritaan mi nga agasawa. Gumatang kami man itinugan. Ngamin, kasapulan mi dayta, tunggal ada napatiga papanan mi. Kan no ada emergency kas chay. May word, husto ka anak kao. Kaya mabalin nyo mo ilang nga ipasada. Anya, plano da Teresa ti gumatang itilugan, nana? Wen ka no, Vilma. Dayta mo tagwarwara sa damag. Pangalaan da kumangay iti dakkel agatan. Manulaang mat nga iti sweldo dang agasawa. O manay ayamat nga igatang da itilugan. Good. Umdas siguro ah. Ay, jaklapat yan, nana. Ti kunayo, ang mga noagtakaw da. Ha? Wala na. Nilakay kong tupay amang opisina kat saan ang makagatang itilugan. Isudan tulakit din, agar din laang ti pagtataudan ti kwartada. Ah. Iso adyak pa dyan, anadalos ti trabaho dagijay nga agasawa. Ne, adamo tinlugan na nakaparada iji sango ti balay da Teresa. Bakit? Wen lakay, lugan da dayjay. Anya? Lugan ta? Wan, kagat-gatang da dayjay. Ijay kano ili tinapandan ng gatangan. Na. Nakalanda ngay kumay ti dakkel agatad ngayong gatang da. Kat gardin mo't la trabaho da. Nakagatang da iti kasta kapintas alugan. Kat amumun sigurado ang nagtaod dayjay iti takaw. Ah, wala niya. Kundi lugan da. Ngam saan mo't anadalos tinagtaudan na. Anya? Kasta ti bagbaga da Vilma kada kami, tatang. Ay na, wine. Isaw tinaybaga ni Lloyd na kanyang idikalman. Anya? Ay, unay mo tindagi dyan agasawa. Kasta gayam ti bagbagada. Baybayan nyo latan anak ko. Talaga kasta latibiyag Nasaya at manuno sa anter aramidam ka dalat ta maibaga dagiti tattao itaglawlaw mau. Ay, numakisarsarita ni Vilma kanyak. Nakasingsingput-mut. Kas jay mat gayam ti bagbagana. Di ulat tay kan kanon. Tinapatag awan dakes ngar aramidan yaw. Nasabat ko ni pare Orlan itay bigat. Kunamlan asino. Ha? Gaputan na kagatang itilugan na. Kunamutlan asino akabaknangan dito'y ayan tayo. Bay amlatan na kay. Ang mga nibagadan tupay nga umapal ta. Ahay! Tika man. Jack umapal itilugan da. Himbag kumamunobran nyo. Saan mo? Wen nga rod, na para magdaunay. Kunamlan kang hinaan jay lugan da. Ay, Vilma, mapan kayo inton kasar ni baby net iji ilay. Ha? Ay katwan anana, nadalakit di pagluganan. Kada jay sa malugan datiri sa tarkilaan damang itulo di titatao. Anya? Isumot tinangag ko pagsasaritaan day jay tersina ni Mari Upang. Kasta ka dinana, ay na, no day jay lugan da ti mausar oray awan ti mapmapan. Apay ngay! Sa anak nagbibising ngaglugan ijay lugan da, anagtaod met iti takaw tingkatang da. Ah! Wan na saan, aglugan aklangan iti sabali. Agtricycle tulatan no iso. Ha? Sa anak nga agraraman nga aglugan iti lugan da. Ne, Dabil mamat nga agasawa da dyan malabasan tayo. Ay, wang agpaisyon niya. Amang numapan da dyan paradaan ti tricycle. Iso siguro ti pagluganan da. Ay, ayaba mo na. Vilma! Leo! Umay kay ka DJ Ili? Umay kay di kasaran? Makilugan kayo na. Adda kwarta mi apagpasahe mi, Teresa. Beso. Saanin anaskan amakilugan kami kada kayo. Ha? Ngamin, amumi ang nagtaod lang data iti saan anasayaat. Panagtakaw, ang mga numakaipaay lang iti malas kada kami. Anya?
Sa bagay, husto lang tinaibagang bakit. Iti kasta, di da panunutan nga umapapal ta itilugan da. Wan lang ay. Kunamlan asino day di at Teresa akun di ayab. Nakagatang da itilugan da, limas tugdan. Oh. Wan nga rod. Kaslada matanbak nang. Urayan bakit? Manula abulan en, maalak mo tanjelon ko. Makagatang tamot iti brand new alugan ta. Sana kas itilugan da second hand. Nasaya at lakay. Itikas na. Agbaliw ti panagkita da kadata. Nangro na day di at Teresa. Ha? Addan to aldaw na kanyak day di a babae. Ay na, Jack amuna niya klase ti panagpampanunot na gijeng agasawa. Ay nanak ko, apal dala ka da kayo dayjay. Isu akastada. Saan da ka ba ilan nga aramiden, dagiti makit-kita da kada kayo? Ay, Sipod pay, kasta ti ugali da nga gasawa. Isu nga amin nakaaruba da, idiadada pay la ijidaya. Kagurgura da ida at akas dyan mga ti panagug-ugali da nga gasawa. kastaya tatang. Kawain! Saan da naragsak, iti anyaman na pagnamayan ti karuba da. Aramiden da ki ti amin da. Iti kasta, makadadaal da. Dayta, ti pagragsakan da gijay nga gasawa. Ne, nana. Kasla mayat matantilin na nginyo iti day di at Teresa. Anya nga itimpakan na kada kayo. Ha? Madlaw ko ngamin, katunggal adapag nada. Sumursurot kayo. Awan, sumursurutak. Tangtangdan anak mo ni Teresa. Saan mo talibre ti pan nakisursurot ko kadakwada? Anya, kaya't yung asawan. Tumultulong kayo iti trabaho da. Wan, Bilma. Alangan mo talibre. Kat, manungay titangdan nyo iti agmanam, nana. Ay, dakala. 5 gasot ti may saldaw. Kan libre pa'y timakan, merienda, kan amin nun. Iswa kay kayat kumatana? Talagang agimbabak ng dagitang agasawa nga wanan bain. Ha? Wan, oray idanon nyo kadakwada day tanga imbagak, nana. Ibagayo pa'y kadi ang agtatakaw da. Iso ang naaddaan da iti lugan. Anya, kumatang kayo iti motor, anak kaw? Wen man tatang. Kasapulan mi ngamin, wag singir kami iti pautang. Ay, kawan Ay na, maragragsakan ak unay para kada kayaw. Inutan na makaipunpundar kayaw. Tatang, Mala, itultulo yun ay ta anak kaw. Kaya tanyaman dagiti mangmangagyo asaaw. Nagtrabaho kay lata. Noan niya nagitibanag nga muyo ang makadadael kada kayaw, liklikan yaw. wen tatang. Kat agyaman kami iti kanayon apan ng palpalagipyo kada kami. Kabarbarumot a motor ti nakaparada iti sango ti balay da Teresa. Bakit? Nakita nga rod lakay. Dinamag ko itay ni Luisa no akin ko iti day ang motor. Kat da Teresa ka no. Anya? Nagtakawan nga tamanan nila kay na iti inggatang da? Madlaw a brand new ah. Ah, imposible nga inkas da dayjay. Wan nga rod. Oray siya, jakpat yan. Ang mga no inutang dalang. Sigurado ang inutang na. Pangalan da kumangay. Uri putem, kalpasan ti manungal daw. Adan to kolektor nga umay agsinger kada kwada. Anya, in cash da Teresa jay motor da, nana? Wen Bilma. Isumot imbaga na kanyak. Da kami nga rutin na pa ni Jay Ili ang ngala. Kasta, kat, nangalaan da nga iting gatang da. Kwa, hindi ka mo ang panagkunak. Dakil nga minturnong day jabangkaw. Anya, ha? Imposible mo't day tanana. Apay, rinibo aya ti ganan siya da iti may sangal daw. Good one. Ay, sana bumabay ti 5,000 ti ganan siya day tagmalam. Iso ang nabiit para kadakwada dagurnaw. Oh, si Kamat Gayam Vilma. Nabayag ka saan kasi marong ka rin balaya. Ay na, amom, ado ti pakakumkumikumak.
Saan akaraman ti panang sarungkar ko ije balayo. Ha? Jak pagtatak ko nan ti anyaman nga iparamagyo nga agasawa. Ni, apay kastamot ti pa nagsasaom. Awan mo tamok nga trasok ka. Kan kastamot iti asawak. Wan, pudno nga awan, nga maininsulto kami unay iti kinaparamagyo. Anya? Kunamlan asino akabaknangan. Addan to aldaw ang maibos ti kwartada. Ket no dumanon day tang aldaw, mailako dan tumit lang ti lugan ken motor da nga iparparamagda. Apay nga gungungot ka bakit? Hay, masurunak. Nasabat ko itay ni Teresa, kunamlan asino. Uri mo nilakay na. Tunggal masabat ko. Kunamlan asino akabaknangan a negosyante. Ay nalakay, addan to aldaw dagijay. Ay, addan na panunot ko. Anya man ang daytan? Sigurado nga agbaligi tinapanunot ko, lakay. Ah, Agluto ak itinaimas asidan. Ipadigo kadakwada. Kat adda ikabil ko. Kitaak man no di da ag sakit amin. May ospital da. Kat maibos mat ti kwartada. anya? Wan, aramidak dayta. Ngamin, kanayo nak amabad trip kadakwada. Umay kayon to iji balay inton bigat na, nana. Magawa na. Apag iso a day off ko. Awan trabaho. Nasaya at nga rod no kasta. Apay, agluto ka? Wan, agluto akman itinaimas asidaan. Anniversary mi ngamin kinilakay ko inton bigat. Iso ngay maya, tao may kayo awisan. Ay, ikastaya. Ay, nagmayatan. Kat dati Teresa nga yakaro ba tayaw? Inawis mo? Saan? Padigwak tulaidan, nana. Oh, duamot amallo kong dyan da iti lamisaan bakit? Ayan na ija iti may padigo ija ayan da Teresa. Jay may salakay. Makitam latan di ad-ado ti kargana. Jay may sa kukwa tayo. Day jay tay inlasin ko ako kwa tayo. Tadandanimot na ibusen ti sagana. Tanagrarawot mo't dagiti bisita. Alang nga rod. Sikat makam mo. Tabaunak man nga rod ni Nana Ising. Day, anya day tayo mo't mao. Kasla si daan bait. Wan, nagluto nga min dabil mga gasawa. Imbaundak mat nga may agpadigo ka na kayo. Kasta ka day. Naday ta. Kukwayo daytan, sa nga malukong. Ay na, makapaawis mo't na day tabanglo na. Ay nabayag. Adyak nagsidsida iti papaitan kahit. Aka, tapag isuwa day talinuto da. Ayabak nga ron da Teresa nga gasawa at amangang kamen. Apo, nagmayalaki din ti agilad no kastoy anabsog na tao. Ay na. Wan nga rod lakay. Pudno day ta. Nang ron ano siyak tinagluto. Uy nga rod, nagadutin na kan ka. Ay, Apay nga eh. Maulawak matan. Kan nagsakit ti tiyan ko. Kan Nay. lahat day tila kaya. sus, apa nga? Maditiriknak. Tiyak maawatan. Kan makabakbakwarak lakay. Apa nga yun? Mangayab kay ti karuba. Kan ayabam ni Nana Ising. Jakon ka ba ilan ti sakit ti tiyan ko. Ipanda kay di ospital. Pagkakapsutak lakay. Apay akas ti matan ti mariknak. Uray siya bakit? Maring na ka maulaw. Nagsakit na dyan ko. Anya. Duwatan sa mata makonfine na nakastilang. Alay. Saan mo nga itulok lakay? Kasanutan nga inubilang lang. Adamot ni Nana Ising. Iso pa ilat imakan mo kadata. Umay ka nun ni Nana Ising, bakit? Kasta ka di. Kat anya nga itimbaga ti doktor lakay. Isugwaya makilata si Makiti Chanta. Gapoy tikin nanta. Diyay matlas si daan, tikin nanta. Kan, diya ka lutluto ngayon na po eh. Apay nga eh. No kasta.
Sa bali di impaitid mo kada Teresa asidaan, lakay. Iso asim makit ti tiyanta. Tadata mo tinagsida. Anya ti kaya tasawan tinanggag ko, Vilma. Lia, unay kayo matan nga gasawa. Kas tagayam ti panggapyo kada Teresa. Ay, jakla ko man napnapan ni Jabalayaw. Kunaan pasensya kay Dayta, karma kada kayo dayta, napasamak kada kayo, Vilma. Layaw. Kinapudno na. Kasta unay abain ko kada kayo nga ag-asawa, Teresa. Teresa, umay kami agkid daw iti pamakawan kada kayo. Amo mi, anaamuan yun ti amin. Tida ka sa plano mi kumakada kayo. Ha? Aklunan mi akas na unay ti apal mi kada kayo. Gaputa saan mi akabailan nga aramidan dagiti kabailan nyo. Ti kayat mi katartapan da kayo. Ngam saan mi akabailan. Aging ga nakapanunot kami iti saan anasayaat. Pinanunot mi ngagbalin kami anaragsak. No makita kayo amarigatan. Ngam nagbidot kami. Gaputada kami matlaang tinagbalatakan ti dakas apanggap mi kada kayo. Ala, pagyamanan mi tanakaamiris kayon. Katsapay la kuma, tadiyon ulitan ti kasje ngay naramid yo. Biyang ti tao. Hello, Manong Louie. Nasayat met, kasinumbatan ti awag ko si Kasonya. Itay-pay nga awagan ka. Ngam di mo pa'y sumbatan met. Pasensya kan, Manong. Kalkalpas lang amin ti trabaho mi. Katapusan mo tan ita. Nagsuldukan. Inton bigat pa'y laang, Manong. Nayunan ti pawit mo Amom met nga do ti kasapulan ni tatang. Agas kanon niya pa'y di ta akayat na kanen. Wan, Manong. Di ka madanagan. Agpawitak iti kwarta para kan tatang. Apaman amaalak ti sweldo. Itex na kadagos nunay pawit mo. Bye. Mabit lang, Manong. Hello? Manong Louie? Ay, inadap nan. Katjak pa'y nakasarita ni tatang. Itay pa ang makadlawak ason niya. Saan ka man na makaisam? Adda ka di parikot? Kailiw ko laang ni tatang, friend. Kunak man nun ni manong mo ti kinasaritam itay. One friend. Matlagayam. Kinasaritam kumamatan ani tatang mo. Dagos mat nga inadap ni manong ti cellphone na, friend. Impalagip na lang ti kwarta nga ipawit ko. Anya? Sweldo adagos ti sinaludsod na. Idi sinong batak ti awag na, friend. Di nakpay kumustaan. No kumusta mo't ti kasasaad ko dito'y Manila. Ay, una yan day takabsat mo, friend. Ngamnas kan nga agano sak. Taisumot ti mga asikaso kan tatang. No awan ni Manong Louie, sa anak mo't lang makapagtrabaho. Adda ka di tinaipawit ni ading mo. Luwe anak ko. Adda, ngimbasit. Apa ya? Manula ang tinabati nga akas ko. Pasapol agumatang manen. Nagpartak mo ta na ibusin? Hindi pa ba't na palabas abulan aginatang tayo day jay anak ko. Kinmaysa, san amabalain ajak agtumar. Ta amangan no kumaro tan annayag. Mano apiraso tinabate ya? 5 laangan. Babalin pa'y day ta. Umabot pa iti sa nga pulong aldaw tatang. Kasano nga road? Irwaryo ta agas yo, tagudgudwag. Tapno umabot iti sa nga pulong aldaw. Anya? Ay, sana mabalin anak ko? Naala kong ti kwarta nga impawit mo, Sonya. Ti agas ni tatang Amanong, di mo liplipatan. Wen, sangga ulit mo mat. Sa anak mo't ama naglilipat. Gumatang kamot lang iti agas kan prutas na. San ang mahilig ni tatang iti prutas, ading ko? Ibagam kan kwa na amayat ti prutas para iti salon at Manong. Mala, wanan. Ikatangap to. Agyaman ak Manong. Idapagong ti cellphone ading ko.
Wan, dapat ipapanak. Baya din ko. Ni ading mo ka na iti kinasarita mo iti cellphone, anak ko. Wan, tatang. Kumusta mo iti trabaho na iti Manila? Sana mabalingag sa kita dya, Sonya, tatang. Tawan ti pangalaan tayo iti maigatang iti agas, kanda dumapay masapsapul yo. Sa bali man ti bagbagam anak ko. Damdamagag, no kumustan di ajem, ije Manila. Kandi na pa'y mabalin ti mag-asawa, tatang. Tapno matulungan na kayo. O sige, karumarat. Kapay na dyan nga anak ko. Sa bali ti sungsungbat na. Nagadayo ti sungsungbat na iti damdamagag kingkwana. Ay, oo na yun ayan ay dyan aluwe. Nanang, nemat kasinsin Luigi Limabas. Naimbag pa'y da ita. At daakan ayon pagkrudo na iti motor na. Sigurado nga hana nga kwarta ti inaramat na. Sigurado nga nagapumanan ka ni kasinsin Sonya dayjay. Sa bagay pangalaan na kuma iti kwarta na. Kaday tama bisyo na ti ininto na rin na. Di na masango ti makipurdiya. Ay, naku nayupay nanang. Sayang. Imbis nga agtrabaho tapno makatulong iti kabsat na. Sa bali matararamidan na. Kaasi ni Sonya nga agtrab-trabaho. Kat iso, parelax laang dito'y probinsya. Relax ka nagsaysayang iti kwarta kung nayuan nanang. Kunakla no asino tinakatugaw dito'y balkon. Si kamagaya manong timyong. Di ka na ilasin adagos. Kumusta kan? Nasaya takmat ini siya nga din ko. Adda ka di pa'y nabati nga agas mo. Adda pa'y. No ammom apay busan, ibagam adagos kiniluwi. Di mo urayan ang maibusan ka. Ammom at amasapol nga inaldaw ti panagtumar mo. Wan. Ala, mabiit laang taagluto ak iti pangaldawan tayaw. Sana makantigagara ka din ko. Kaya't ko lang tagaliwaksay. Mangal daw ka dito yun. Tanaimas tilutwag amasida. Kastaya. O sige, karon. Makipanganak karon dito yan. Sayang nga ang paiso. Imbag man tanalagip ni Uncle Tim yung tipim masyar ito'y balay nanang. Kaya't nakanumot ti agaliwaksayan ako. Iso na lang takaslakin mo tong. Ay, wan nga rod. Nadlaw kumot da ita. Diyak nga rod nabigbig adagos itay. Hanmad nga kasya ti siguro nga pamagi ni Uncle ide niya. Wan nga rod anak ko. Ay baka naibusin ti vitamins kan agas na katawanan tumaran na. Winuhan kit din nga mangmangan. Iso nga kin mo tong. Adda ka no pa'y matagas na anak ko. Yung kayon to sarong karan ay balay da. Nohang kayo nga busy tapno makasigurado kayo. Alawan, bisitaak to ni uncle mo numalpas dar aramito. Adangon, tatang. Sanino tinagapam si Kaluwe. Agsapabot ti panagawin mo. Sanino tinagturunga may tinabe. Nakainom ka. Kaya nakarugrugit pa itakawis mo. Di ka matan umay ti arak. Agsasaruno mo ti salsalod. Suda malakay. Tagay sa lang mahinang kalaban. Dito lang. Tinaginuman may tatang. Sa dino adita. Basta dita tatang. Nagturin kang agmotor. Kasama mo nakainom ka. Delikado tag motor, no kasta nakainom ka. Kasano no maaksidente ka, kat awan ti makakita ka. Tangamin tatanggat, negatibo tada ti panunot nyo. Think positive ka di, tatang. Naibusin ti agas ko. Pasapol agumatang ka anak ko. Sapay manulangan ti kwarta na bati nga impawit ni Sonya, tata. Anya,
Ingatang mo man siguro ay iti arak nga ininumyo ka nagitigag kay mo. Kita maanak ko. Saan apang bisyo ti kwarta nga ipawpawit ni ading mo? Panunutom ko mamutirigat di adim iti adayo. Sagpaminsan lang matatang. Anya sagpaminsan. Kat tunggal ang pawit ni ading mo. Inuman ti pagdiritswam. Ala, umatang ako ni tagas yung tamat lang. Tamnawanan ta do sa uyo. Gatas, kan vitamins ko ngay. Naibusan. Agas laang tigatahag tatang. Numano apiraso ti umanayan tinabate ako anta. Iso tigatahag. Anusan nyo manen agud-gudwain a. Anya. Di mo ba't impakaam mo nga umay kagayam insyang ading ka? Kimutong kamamanon manong. Manula abulan asaan ta nakita. Ay, way nga raw. Saan kan samot amang mangan. Mangmangan kami mat. Iso na lang takurang ti vitamin at ibagay. Insardeng kumutla ang ti panaggatas ko. Apay manong, insardeng ka din ni Sonya ti agpawit iti kwarta. Ada mo ti pawpawit na. Ngumdakdakkel ti mapapan iti biso ni Louie. Anya, Kinapudro na aling ko. Agtip-tipidak mo't lang iti agas ko. Imbes amay sa tablet, tumarag iti may nga aldaw. Kagudwala agad. ne, apay ngay manong. Wan tawanin ading ko. Arak ti papanan ti kwarta. Tsak makasarita ni Sonya. Tay bagak kumaking kwa na ti mapaspasama. Ay sus, saan amabalin ti kasta manong? Masapol a kumpletwom ti agas mo. Saan amabalin a magudgudwa ti agas mo? Sige, tay gatangan ka payla iti agas mo. At dapay mo't basit anabati iti kwarta. At ka di tinamber ni kasinsin mo asonyaken ka. Josie, anak ko. Adamat nanang, apay aya. Ludan na mga rod tawaga. Anya ti ibagayo kanya na aya nanang. Babiit laang. Kitaam tiladawan ni uncle mo at imyong. Hala, kay mutong matmanan. Wen, takurang ti ipapaunag na. Kunak man nagpawpawit ni insan Sonya iti kwarta ka ni manong na. Wen, adda ipawpaw iti kasinsin mo. Ngamsaan mo't nga igatang ni Louie iti agas ken gatas. Ta iti bisyo na mo't ti pangigasgastusan na. Ay, nakita nga nag-iinom da kadagi di gagayam na iti sentro. Kan nakita mat lang nga kabarbaro di piyesa ti motor na. Oh, makitam dayta. Saysayangan na lang ti kwarta nga irigrigatan ti kapsat na. No jak pa'y sinarungkaran ni uncle mo. Jak maamuan ti kasjay akasasaad na. Hello? Asino daytoy? Siyak daytoy, Sonya ka anakan. Antiin siyang? Wan, imawagak tanapatag ti ibagakan ka. Ay sus, makapadanag kayo matanti. Anyat ibagayo. Kastoy nga ben, balasang ko. Nagpasyarak iti ayan nyo itay. Kat nakitak ti kasasaad ni tatang mo. Ha? Anyat napasamak kini tatang anti. Mano abulan laeng asaan ko nakita. Kat kimutong kidin. Anya? Kurang siguro ti kanan na. Saan laeng adayta? Tip-tipiden kano ni manong mo ti agas na. Good-good-waan na kanumot. Isenti kasinsin mo Diyos itiladawan ni tatang yo. Tapno makitam ka anakan. Agbambanugak ngagtrab-trabaho dito eh. Ngam kastagayam tar aramidan ni manong. Di na amot yung tungpal iti saritaan, ante. Anya di ko nam Sonya, agresign ka? Kapilitan, Ay na, sayang mat. Sapay kayat ni boss ti performance mo. Awan ngamin mga sikaso kan tatang. Ni manong mo ngay. Awan nam na maag iti dahi akabsat ko, friend. Napatpatag ti bisyo na ngam ni tatang.
Anya? Dayta tipod no, friend. Imawag ni auntie. Kat motor kan bisyo kano ni manong ko ti papapanan ti kwarta nga ipawpawit ko. Para kumakantatang. Ay, una yun. Nagpuskol mo tiro pa day ta kabsat mon. Isugayam adina kayat makasaritak ni tatang. Mabutang siguro no agipulong ni tatang kanya. Ngam, nag-resign ka? Pangalam nga iti pagpaagas ni tatang mo, friend. Umdas mat siguro ti urnong ko, friend. Aglako aklaangan iti kumkumpur mi ijay lugar mi. At least, mabantayak ni tatang. Sa bagay, awan mo't lang peace of mind mo no kasta. Amangan no saan ka pa makafocus iti trabaho mo. Iso sige siga ti makaam mo, friend. Naibusan ti bagas luwe anak ko. Gumatang kamay ko ma. Awan ti kwartak tatang. Nupiyesa ti motor ka na arak. O kailangan ka nga oray ikastosam. Gam na masapsapul ta dito'y balay. Awan apulaos. Nangip ipanam ngamin itimpaw iti ading mo. Amuyo mat nga awan ti trabaho tatang. Kan maysa. Di yu biru ka ng ti kwarta nga inpawit ni Sonya. Tay di pa'y napalabas alawas ana ibos. Di kan sumagamin agsapul kahit iti trabaho. No kahit yu timbangan, mapan kayo umutang yung store. Di kan sumanao. Ngala, hingga ipalista tinaga ni Sonya. Tamabayadan to, no da ipawit na. Di namot ngamin ng sungsungbatan di awag ko. Sikalat ako man ate mapaan. Naimbag kang kaa. Tadda motor mo nga aramatam. Sayang ti krudo tatang. Pagpag na inyulatan. Ne, Uncle Timyong, papanan niyo? Mapanak umutang iti bagas di tayo store juice kanakan. Wi, katno adayo ti story ito, Uncle. O ngaminan maisaang. Niluwe kumamatan atin apan, tadamat ti motor na. Sayang ka no ti krudo. Masayangan iti krudo ngam saan nga masyan kada kayo nga magmag na. Mabanug kayo. Amo na nga darik-rik na anyo. Narigat ka sarsarita di kasinsin mo ka anakan. Talaga sa bali mo't ti ugali na. Sige, sumrak kayo pa lang itabalay. Mangan kayo ita. Aglut-luto ni nanang iti pangaldawan. Ikan kayo matlang iti bagas yu tapno saan kayo nga mabanug nga mapan ija istoran. Ay na, nakababainan ka anakan. Agyaman aklaunay Sa dino tinangibaunam kan tatang Manong Louie. Ne, Sonya. Di mo matimpakpakaam mo nga agawid kagayam ita. Sa anak ko mga agawid, ngam napilitan na tanadamag ko ti kalukwan nga aramidam. Sa dino tinangibaunam kan tatang ko na. Kwa, napanimutang iti bagas. Isupay laang ti binaon mo. Kat amom anak kapudpudot. Di ka mabutang no adadakas ama pasamak kan kuha na iti dalan? Kasano kat di mo sungbatan ti awag ko. No inpawit mo kumadagos ti kwarta, idi nagtiksakin ka idi. Di saan ko maamabanog ni tata. Ay na, Manong aya. Di ka maasyan kan tatang. Urayam lang ni tatang Sonya. Agpasintro kami kadagiti gagayim ko ita. Bisyo manan. Arak kan babae manan. Di bali ata singgilak pa'y laang Sonya. Awan agungad. Sonya, ay na, naimbag man ta nagawid ka anak ko. Una yan, tikas na alangayo, tatang. Nagkutong kayo matan. Baragsa ka na klaunay. Tanagawid ka na anak ko. Ay, nakahiliw ka una yan. Kailiw kayo matan, tatang. Pangaasim, tati ka ko man nagtrabaho itadayo anak ko. Di kay madanagan, tatang. Agnegosyo aklaangan dito'y lugar tayo. Tapno at da mga sikaso kada kayo. Saan matgayam ang mapagtalkan day taluwi. Tapno damad lang mangbagbagakan manong mo. Tanay, awanan. Dagiti biso na matantin into na rin na. No sana ti biso na ti papananti kwarta nga ipaw-pawit mo. Igatang na iti pyesa ti motor na. Di kay madanagan, tatang.
Saan akon nga umadayo? Sa dino tinagapwam kasinsin Sonia? Napanak gimatang iti agas ni tatang kasinsin. Ay, nanay bagla ang tanag-awit ka. Saanan nga kakaasin ni Uncle Tim yung? Agyaman akunay kadagiti na itultulong yu kan tatang, idi awanak, insan. Awan anya man na dadya kasinsin. Awan sa baling agtitinulong nohan nga data yung matlaang agkakabagyan. Dakkel ti utang ko ana imbag anakam kada kayo kasinsin. Lipat mo dadya. Ay, anya ngayon ti planom tadta. Agsubli ka ijay Manila. Saanin kasinsin? Agnegosyo aklaangan dito lugar tayo, tapno mabantayak ni tatang. Ay, may mayat pay Naulaw mat nga minandya kabsat mo. Bisyo tin into naron na. Hanan sa nga mo tararamidan nan. Awan lang aruden ti maitultulong mo dito balay. Agawid ka pa'y anabartak, manong. Apaya, natipan panakal mo kanyak siya, Sonia. Awan ti ipanpanakil ko, manong. Oo, nagtrabaho ka lang dyan Manila. Kunam lang asino ka matan. Ay, aguli mo kan, manong. Maturog ka kitin. Alag dagit na ba nung pumanawak dito abala? Masurunak lao na iti panagruprupam. Di ka agsaw itikas na, manong. Tauray sinay sayang mo ti kwarta nga impaw-paw iko. Uray no pinagbisyong ti kwarta para kumakin tatang. Uray no saan ka nagtungpal iti tulagan tanga iwanam ni tatang. Awan apulos tinangag mo kanyak. Lala, unin! Sigan dos to. Katsyak ti kambali. Dayta ka tijak kayat kan ka, manong. Di mo amo ti pakorektar. Di ka ba nanagan? Alagaw dagiti gamit ko. Tagna dagiti kalapaw da di tatapuldo. Makatawanan tinapalabas. Sipon pimanaw ni Manong mo dito'y balay anak. Kumusta nga tanti kasasaan na? Limabas ti motor na iti paraangan tayo itay tatang. Nalabit nga inuman manen ti papanan na. Di matan maumumay ti arak na di akabsat mo. Diyak kayatan tag sa utatang. Dakasakto manen kan kwanan no adi ibaga. Di nakayat ngamin nga klunan ti bigdot na. Di na pa'y kayat ti mabagbagaan tatang. Awan nangag na kanyak, idi sinaysayang na ti kwarta nagrigrigatak apara kumakada kayo. Ngam no agsasao, kasla siyak pa'y tinakabasol kan kwa na. Bareng agnagam to anak ko. Sapay la kuma, takas tangag paiso, tatang. Nay, apaya magmag na kaluwe. Sa dinaw tinagapwam. Ito hindi kayong kondensyang. Itaman pa'y asaan ka anak ka motor. Invite ko ni ti utang ko ti motor konti. Anya? Dito ti pudnon ti. Ay, narigat at talaga ti maaddaan iti bisyo ka anakan. Ay, nailaw anak ante. Ngamawanan ti naramita. Tayo utang ko batin ti motor ko. Agbalbaliw kan ka anakan. Husto nga minan ti bisyo. Tulungam kit din ni ading mo. Nawan trabaho, asikaswam ni tatangyo. Tapno makapagtrabaho ni ading mo. Saan na nante? Sanda ka kasapulan di balay. Kan adajak kasapulan ida. Si kakit dimot ka anakan. Amom ka di ano umay ni ading mo dito'y balay. Kat kanayon na asaludsudan, no imimay ka dito'y balay. Tanabayag kanumot asaan ka anagaw-awid ijay balayyo. Isuan na patag ka iti pamilyam, Louie. Makalawasan. Ajak nakikita limbabas ni Manong mo anak ko. Wan nga rod tatang. Wan no? Nag-out of town da kadagiti gagayam na. Tatang! Sonya! Tatang! Ni Manong Louie sa tagtuk-tuk-tuk tatang. Inkalukatan ti daw anak ko. Kasla marigrigatan ti kapsat mo. Tatang! Mabit lang, Manong! Umayan! Diyan kung malusan ti sakit siya ko.
Ito rin ako may hospital ading ko. Allah, apa yan? Amay ko. Mabit na ang manong. Tamang kita ak iti pagluganan tama pa ni hospital. Ala, mapadgan anak ko. Sa sumurutak mo ti hospital. Anyang iti ko na ti doktor tatang. Yakam mo anak. Kasarsar itapay lang ni ading mo ti doktor mo. Ang mga nanyamot ti sakit ko tatang. Ikararag tayo asapay ko ma. Tasan anak aro ti sakit mo. Naalam siguro dayta iti kabibiso anak ko. Di mo ngamin amo ti mabagbagaan. Ni, aday tanti ading mo. Sonya, anya ti ko na ti doktor. Naalam day ta iti nalabas sa panagin inom mo iti arak, manong. Ken, magasanak ka di pa ading ko. Addanam na maamaagasan ka. No isardeng mo ti arak. Ngam no natangkan lata ti unom. Amangan no agtinag day ta a kanser. Saan? Diyak pa kaya ti matay ading ko. Diyak kaya ti madali ti kanser. No kasta nga rod. Agbalbaliw kan. Tatang, at titikwan tayo. Paggatang iti agas yun. Oh. Ha? Nangalaam iti kwartam luwe. Tangdan ko nagdispatcher jayili tatang. Nagaplayak kas dispatcher. Kat naawatak mo tadagos. Ay na. Nagsaya atay na ko. At dan trabaho. Huwag nga ron tatang. Agyaman karon At daigatang ko iti agas ko. Ay, itit kuntukin ni Sonia. Ta iso ti mangigatang iti daytoy. Naimbag man, manong. Nasapa ka nagawid ita. Wala ding. Tapno makainanaak. Tamasapa man ti trabaho no bigat. No kasta. Adnan trabaho? Wala ding. Kat ikarik. Siyak mo't ti makaamoy ti agas ni tatang. Bumawi akita ading ko. Sayang, tagiting kagatang ko di arak. Masayang anak, tunggal malagip ko. Sorry ading ko. Naimpang ko'y dawan kay iskan na ti kwarta nagbanugam. Dandaniak pa'y naaddan iti sakit. Naimbag ata, naagapan adagos. Ay na, agyaman nak. Nakaamiris ka matlaangan, manong. Biyag. Di tao. Hi, friend! Bea, friend. Ala, imbag man tanagawid ka. Sumra ka. Thank you! Ala, pimintas ka. Talaga? Ay, thank you manan. Ay, Wan, adakad wa kasi mangputsi ka. Asino? Ni June, aday je balay. Diya ko ning kuyog to nabannog iti biyahe. Asino day jay ajun? Nobyok, may sa pulis. Professional ti nobyo. Ha? Agsusweldo iti binulan. Iso nga oray sa anak agtrabaho katayos lang. Ngamin, agsusweldo iti binulan ti nobyo. Bea, Iso asika, tay professional mo ti sapulam, friend. Saan nagaputagwapo kat aklunam mo ti nadagos. Nga oray awan mo trabaho na. Practical ti biyagitan, friend. Bea, inyagan ka iti lang ka. Naluuman day. Yada yung mandita prutas, Alice. Ha? Apay, di mo't paboritom day to ide. Diyak kaya tiangot na. Ibilang mo dayta. Pasensya kan angam, aginawak ngamin. Ado ti diyak kayat nga angot. Agsakit ti rusok ko. No kasta, masikog kan? Congratulations, friend. Agyaman na ka, Alice. Anyat imbaga tinobyong ngay, idinaamon na masikog kan? Siyempre, naragsakan. Di saan kan nga agsubling agtrabaho iti syudad. Saanan? Di na kun palubusan tinobyo ng agtrabaho. Agkasar kayo ka din? Unang, no next year pa makumikom ngamin tinobyo kiti trabaho na. Kasta ka di? Katsi ka, kumusta kayong matan ka ni Mark? Ada ka di matan na pasama kiti nagbautan nyo? Masikog ka di matan? Ni? Advance na unay ti panunot mo, friend.
Awan pa'y napasamak itinagbaitan mi. Anya? Ay na, kundi ang makamot. Ay, anya nga iti masakbayam no iso di pagkasawaam. Katawan mo't na talgad at trabaho na. Makikons-construction lagayam. Kwa, Ay na, mairamraman kan tulakit di nga agrigat, friend. Naimbag kanya ka, ta professional jay pakiasawaak to. Sikat ti pakaasyak, friend. Ngamin, construction worker la ang genobium. Jay kas iti boyfriend ko, professional. Kan, natalgad pa iti trabaho na. Agkasartan, Alice. sikat ti makaam mo. Total, nahustuan tamatan iti tawan. Kaat ka na kasara. Tamang bukol tan iti pamilya ta. Oray siya, kayat kumatan ti makikalay sa kan ka. Ngamin, kayat kaunay nga agbalin nga asawa. Kan ama dagiti agbalin to nga anak ka. Agyaman na ka. Kasta hakmatan ka. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka, Mark. Kablaawan ka, friend. Naimbag man, tada ginastos ni Mark anang ikasarkan ka. Kat agons construction laang. Ay, kwa. Manumutlat sweldo na iti dayjay ngay. Nagtitinulungan dang agkakabagyan, Bea. Timulong pa'y ni Uncle Pido nga ulitag na. Ay, piman mo't a Mark. Angam na siya to ti agkasar. Ay sus, bongga. Saan laak simple, friend? O di mayat, friend. Naimbagan ka, tadakkel sa tisweldo di nobyo. Wana. Kaano kayo nga rod nga agkasarangay? Dakkelan ta sigog mo. Mabiitan, friend. Isaganaan mi ngamin anaimbag. Tapno yung grande ti kasarmi. Bongga! Ay, kaasimot gayam ko, nanang. Apay aya, Bea. Wana, tamangurkurangas mo at nakiasawaan na. Sana baknang. Anya, pagkunaamot. Kasano, construction worker din nakiasawaan na. Ay na, sigurado. Agrigat to ni Alice iti sidong day dya lalaki. Di mo lalaengen dagita at trabaho, anak ko. Tadisente dagita at trabaho. Kanuray man saan abak ng di asawa na, basta nagagitlakit di ngagtrabaho. Awan lat ammo kon. Ay, naimbaglakit din ata professional dyan nagbalin anobyo. Kat kaano nga ron nga ikasar na katinubyom, masikog kan. Into no may atawan nanang. Kan mas daawak. Apay asag paminsan nga umay tinubyom dito'y pagababa nga manak ko. Sag paminsan lang nga ruden, tenga trabi ipay. Saan pa'y nga agpaot dito'y. Talo oras nan sala dito'y balay. Kalpasan na pumanawa dagusan. Ay, katgagangay na ata makumikom nga ro iti trabaho na. Pangrabi ngamin no daduma nanang. Mark, Alice, itatagasawa kayaw. Nasaysaya at no nakabukbukudan niyaw abalay. Uncle, awan pa'y mo't pagbalay may. Ited kaun ti balay ko di sabila. Tawan mo ilagna na di jay. Da kayaw ti mang tawid iti day jay. Ta awan ket nga rod asawa ken anak kaw. Si siya kaun ngagbibiyag. Agawid kayo ijay, tag mula-mula kayaw. When no agtaraken kayaw iti dingway no isaw. Ha? Ay na, agyaman kami, Uncle. Agyaman kami, Uncle. Mala, agsingsingpit kayaw, Agbinadang kayaw itirigat ken ginawa. Sapay kuma, tag nanayon taw, ti kinaragsak yaw at nakaw. Agyaman Agyaman kami, kami, Uncle. Nalawan sa unay aramidem akulungan ti baboy, Mark. Wait, bakit? Tanayunan tanto ti alaan taburyas. Ala, kaalaan ta nga tati agtarakan iti baboy, lakay. Saan tanto nga ta amalugi? Awan kastay padasan ta bakit? Amom, marikrik na kanapintas ti agtarakan iti baboy ditoy. Taado ti danom. Iso di ka madanagan bakit? Saan ta malugi? Basta giddanan ta iti kararag.
Tamo nga dan tulat ta kaasin ni Apo Diyos kadata. Sa paakti mapanigitalon, tayo nakdalusan dagiti mulak ka natin, bakit? Sige, tasyak ton timang pakan kadagiti taraken ta amanok kan baboy. Alang rod. Ano sampay lang, ha? Wen, agin nanos ta lakay. Ag tinulong ta para itinapintas ang masakbayan to dagiti anak ta. Asino di kinasaritam iti cellphone lakay? Di ka sinsin ko, bakit? Natay ka ano ni Uncle Pidong. Anya't impatay na. Naatake ka no. Anya. Ay, kaasimot ni Uncle Pidong. Sapay na kasingsingpat. Wen nga rod. Ngaman niya ngay, no jay langan tinagpatinggaan ti biyag na. Awan mabalin tayo. Mapantay makilamay, bakit? Sa paantay ti agbiyahe inton bigat. Marka anakan, tangay sika ti kadkadway din ni Uncle mo apidong. Sika nga ron matan, timang tawid dito'y balay na dito'y syudad. Ay wanam to'y balay nawan. Naimbagla pa kitagdagusan may no kas di agpasyar kami dito. Agyaman na kanti. Nagsasaritaan min nga agkakabsat dayta. Kat napagnunumwan may asika timang tawid dito'y balay na. Total, adan kabukbukudan mi abalay. Kan masyan kami kan kataulila kan ademang. Iso asikan timang tawid iti daytoy. Sige, auntie. Katagyaman nakmanan. Saan mi nga ugali ti agagagom tamadi ti kasta. Lalakay kan babakit kami nakakabsat day di Uncle Yo. Saan mi may tugot dagita inton matay kami. Iso asikan timang tawid iti balay day di kabagis may Mark. Agyaman na ka talaga, auntie. Inton makalako ta iti tarakan ta baboy. Kaya dagiti itlog ti manok ta. Patarimaan tanto ti balay ngayon patawid kanyak ni Uncle Ija syudad. Ha? Apay, ijay tayo ka din nga agnaad, Mark. Saan? Ipatarimaan talaang. Ta ipaabang ta. Anya? Napintas ang negosyo ti kasta ija syudad. Papintasan ta. Ang mangilasin tamot iti kwarto, apag turturugan tayo, nagpasyar tayo ijay. Kat, adakan ka day talakay. Sayang ngamin dagiti mulak dito yung napanawan tayo. Ken, biro kung tibagik ti trabaho iti daga. Iso apapintasan ta, di balay tayo ija syudad. Tapaabangan ta, bakit? Ngam ipakadam tupay kadaan tim amangan no dida kayat apaabangam day jay. Wen, siyak to ti makaam mo ang makisarita kadakwada. Awan problema iti dayta, Mark. Aramidin nyo ti amuya pagsayaatan nyo. Kukwayon day jay, iso nga awanan pakibyangan mi. Noan niya ti plano mi ti day jay abalay. Agyaman nga rod, auntie. Basta di mo ko mailaklako. Ano, dapan nakabalin na kaanakan. Tapakalaglag ipantayo iti day di Uncle yo day jay. Wen, auntie. Saan to ang mapasamak na ita? Napatig day di Uncle Pidong kanyak. Iso ang napatig mo amin ang napanawan na. Ala nga rod. Adalakit pagpatarimaan mo, sige, makamukan. Nasaya at kit di day taan na panunot mo. Nalakotan dagiti taraken ta lakay. Wen, bakit? Iso nga parugyantan nga ipatarimaan di balay tayo di syudad. Ang mga latamanan iti sa bali atarak nun ta. Tapno adan tumanan ilako tayo. Sige, Mark. Uray ininutin ta patarimaan ti balay. Tinapatag, malpas. Wen, patcheck nga dakaasi ti Diyos. Bakit? Kasla kaano laang idi matartarimaan ti balay ta. Ita, nalpasan. Mabalinan ang maipaabang lakay. Wen nga rod. Uray nang ina ti abang ditoy. Sigurado nga adu ti mayat nga agabang. Taasidig iti sentro. When walking distance ko naman. Ala, agrubot ang rodan, bakit? Taagawid tamanan ni probinsya. Tainta kitain dagiti anak ta. Intapay gumatang itiyawid ta iti probinsya, Mark. Wen, bakit? Alice! Ha? Nibiya da iti Ay na! Ay! Long time no see Wen nga rod, imbag ta nakita na kami. Ay na, dandani saan kayo mabigbig. Tanagningisit kayo matan. Ha? Ape, ang imisit kayo matan. Apay, anya trabaho yo adwa iti probinsya. Agi sur kayo itinatangalako yo? May initan kayo?
Gagangay na, Bea. Takapudutan jay ayan mi. Una nga may na, madlaw mo akakaasi kayon. Madlaw nga agrigrigat kayo, iti kasta lang ayo. Ha? Noan ya't pa nagkitam kada kami, isun Sigangay, kumusta kan? Masikog kamot manan. Una, may ikatlunton nga anak ko daytoy. Ha? Nagkasar kayon itinobyo? Kwa, inton umay atawanan. Kasta ka di? Ay, abanda kaming tungarod Ay, kawana, umay kay to. Nanang, Ala, apaya kasta tarupam. Nagaduti ka muul mo, anak ko. impagat-pagat nagtasawa ni Edgar, nanang. Anya, no kasta, adda asawa jay nobyom. Ada. Kunak tupay kat. Husto tinabayagan nga atap ko. Nakadkadlaw ngamin nga adda asawa day chay. Tapay adi na kaipasyar ijay balayda. Ken kanayon na nga itantan ti kasaryo. Kasano kamin kadagiti anak ko. Ay, ala katawatam tigasat mo anak ko. Anya ngay kat addaditan. Basta suportaran na adagiti anak yo. Tane, awan met namnamaem a pangalaan iti pang suportar mo kadagiti anak mo. Nanang, kwartayo man. Nay, pangalaak ngay iti kwartak. Kat nagbasit mo ti mapaglaklakwak iti sampagita iti sangot isimbaan. Ay, sapay awanan gatas ni baby. Jay amada ngay, awagam tadumawat ka iti suporta. Awanan ti maitid na akwarta, ta nakabalo dun, nanang. Anya, apay anabalod. Indarom ti asawa na atag, rurutap ti babae na. Anya, Ay, problema pa'y ti pagabang tayo dito itagus tayo. Awan pagbayad tayon. Tani awan mo tin maitid ti ama dagiti anak ko. kat kasano nga rudan anak ko. Agawid tayon ije probinsya. Agpasyudan tayo tunbigan. Tabakasyon dagiti ubing, bakit? Sige, taipasyar ta dagiti anak na. Agam di tayo mabalin nga agbayag ije syudad Tawan mga sikaso ka dagiti tarakan tayo ditoy. Kaya dagiti mulak. O sige, lakay. Anto'y ti abang ti balay, bakit? Nagbayad ang ti agab-abang. Idulin mo na lakay. Si kalatan. Tas si kangaro ti para igam iti kwarta tayo, bakit? Malaman lang. Ala. Agrobwat kayo kadagiti anak ta. Intay man nagpasyar ije plaza. Tarong yun dita. Dren talangan ti may Agure ka. sasakot. Mabigbig ko jaglaklako iti Okay. tarong iti sidewalk Tarong yun. Ha? Ay, Ni Bea mo tayo jay. Asit ganta lakay. Ala, agorder ka iti kayat mo akanan, Bea. Kwa, awan pagbayad ko, Alice. da kami ti agbayad. Di ka madanagan, Bea. Agyaman nak. Nalibre ti pangaldawak ita. Ayan dagiti anak mo. Ay, adaday di probinsya. Ni nanang ti mga awir kadakwada, Alice. Kasta ka di. Masapul mo't ngamin amang gadak. Babaan ti panaglaklako kiti sidewalk. Pasaray tiliwan da kami, iso ang masapul nga agbalin kami nga alerto. Sisak lang amin amang supsuporta kadagiti anak ko. Ayan ti asawa mo ngay. Nagkasar kayo ka din. Awanan. Nabayagan ang nabalod. Gapoy ti kinababaero na, Alice. Kan dinak na ikasar. Tadasigo da pamilyana. Anya? Iso kablawan ka, Alice. Ngamin, nagasat ka iti nagbalin nga asawam. Nakatumpong ka iti baro, kan nagagat nga asawa. Kat ita, napintasan ti biyagyo. Day tamat ti pagyamyamanak unay iti Diyos, Bea. Ngamin, inikanak iti responsable nga asawa, kan amadag iti anak ko. Ba nagapangapapalak itakan ka. Mababainak nga rod. Ngamin,
Tinagtagibasit ko ti asawam idi. Iso sorry Mark. Awalan niya man na kanyak na jay, Bea. Mababai na ka talaga kada kayo. Biyag ti tao. Agpakada akon, LV bakit? Makigidanak ka ni boss. Iti kasta, makatipinak di plete. Di mo liplipatan ti agipaw iti kwarta Wen, di ka mandanagan bakit? Ureawan pa anak ta, rumbang la suportaran nak ta asawa nakit nga ron. Wen, basta ano samlang ti aguray. Tayo gimi pa ilang ti kontrata me. Amang ano saan ko amaala adagos ti sweldo. Apay, di mo mabalin ti bumali aya. Kababain samot, bakit? Agaramid ka ngamin iti pamuspusan namot. Tapno da maipaw it mo akwarta kanyak. Saan mo ta mabalin na baybay anak dito'y Napudot manan ti ulom, bakit? Di ka madanagan. Taamok ti responsibilidad ko ken ka nga asawa. Unay kamatan, LV anak ko. Imbes nga gururay ka iti ipaw iti asawam akwarta. Agtrabaho ka kit dimot. Awan pa'y mat anak yo kan Julius nga si kaswam ko ma. Saan mat siguro adakas no dumawat akiti suporta ka ni Julius. Ta asawak mo't dayjay nanang. No may papan mo iti anak, amangan no talaga saan kami na madaan iti anak. Taamo yumot, adayo tiba iti tawon mi. LV, Nasurukan na talo at tawon nga agdandan na kami ngam awang paylat anak mi. addan tulat ta anak ko. Saan pa'y siguro at tiyempo. Ngampatyak adumteng to. Saan samatan nga agtrab-trabaho ti anak mo, Maray? Kasadot nan tagtrabaho mare. Umanayan kan kwa na ti ipaw-paw it nila kay na akwarta. Awampay mo't anak da ken ni Julius. Mabalin na tagtrabaho no kaya na. Kanayon kumet abagbagaan. Ngam di nak ipangpangag mare. Kasano nga ro da makaurnong da, no di na mo't tulungan di asawa na. No adday bagak makaunget-met. Napudot pa'y akanayon ti ulo na iti asawa na. Naimbaglaki din ata na anos ni Julius nga asawa na, Maray. Ay naku nampay mare. No sabali laeng ni Julius, jakla amon mare. At damat gaya man impaw it ni Julius akwarta anak ko. At dananang 10,000 laang. Laeng, lalaeng lati 10,000 anak ko. Ay na, manumula na ta 10,000 ngay. Dakulin agatad day ta 10,000 anak ko. Nagngina ti magatang itan. Manumula day tangay. Apay ay akas ta ka anak ko. Kaslakan ayon anapudot ti ulom. Saan ako na naragsak iti biyag ko itananang. No mukla kaso ti pagbanagan ti biyag ko. Saan ako man nakikalkalay sa idi ka ni Julius. Ha? Makaburing mo tawan na. Manula ang matatawan anag din na kayo anak ko. Di kay mapukawan itinamnama. Ited to ti apo day takada kayo. Urayin nyo laeng. Ay nananang, jakon namnamaan na dumteng pa'y dayta. Ay, pampanunutok pa'y kiti na sinaan ni Julius. Anya, ay sus, pangaasim anak ko. Di ka agsaw iti kasta. Nasaya at atao ni Julius. Di mo kumasaktan ti tao anang ipatagken ka iti kasta unay. Kas makita mo't, ar-aramiden na ti kabailan na, tapno maited na amin ti kasapulam. Makitinulong kakit di iti asawam saan aday ta sinsina ti ibagbagam anak ko. LV, Ha? Roldan? kunaktumat. Si Kareta. Naimbag man ta nagkita ta diti paradaan. Kumusta kan? Ay, nasaya at latamot Si Kangay. Nasayaat ko na. Iti kasta alangam. Kasla na dagsen unay ti parikot mo. Saan mat? Adala pang panunutok. Kaano ka pa nagawid? Hindi namin sa nakalman.
Nagbakasyon na. Madimat ng trabaho akanayon ti aramidan. Ay, wana. Mayat matlaang nagbakasyon ka tap na makainanakamat. Wan nga rod Bakit kasano? Dumagas ta pa iji balay tagkapita pa Pagis istoryanta. Ay, kawana. Awan matla kadwa kay balay ita. Maburing ak ngawan kadkadwa na. Kat, kumusta kayong matan itinobyam ngay? Awanin Nabayagan na nagsina kami. Ni, apay mat ngay? Talaga siguro asana da kami tinaituding para iti tunggal maysa. Da kayo ngay. Kumusta kayo matan iti asawam? Kasdilat ta. Aging gay ta awan pailat anak mi. Kasanumat ngamin. Kanayon nga awan iji balay. Adayo a lugar tayan ti trabaho na. Sagpaminsan lang agawin. Narigat ti kasta. Awan lang arudan anak yo. Sa adayo kayo pa iti tunggal maysa. Ay, ditan pagsaritaan ti may papan iti dayta. Addala masair tiriknak. Tatalaga masursurunak, Roldan. Adakon, bakit? Ni, kunak man no saan pa yan alpas ti kontrata yo? Makabulan lang ang sipod ng rugi kayo? Saan pa'y? Hanggang nagawid ni boss. So, nakigida na ka nagawid. Ken mailiwak namin ken ka. Bakit? Anya? Arakupan ka man? Ne, agdigos ka pa'y mat Kasla di ka nagdigos mat iti manung aldaw. Napudot ti ulom sakbaya pimanawak. Ita nagawid ak. Napudot lata ti ulom. Apay aya? Ay, di mon saludsudan no apay. Tama nga no di mo magustuhan ti isungbat ko. Kano nga agsubli kay ti pagtrab-trabahwam? Talo nga aldaw ko ditoy. Makigidanak manen ka ni boss. Nagpaot mo tatalong aldawan? Nay, apayakas pati sa umngay, bakit? Saan ka kani ang naragsak ta nagawid ak? Tsak amukan ka. Nakitak mo't nila kayo mo di kalman. Nagawid mo't kaya. Wen, kasubsubli na lang itagsapa. Kurak man no saan kayo nga okay. Talaga matasaan. Mapilpilitan naklaang. Anya? Idi pa ilan napalabas sa tawa na kayat ko asinaan day dya tao. Isumot lang awan anak mi. Saan kaya nagpa-check up? Ay, sana nakasapulan day ta. No adda di salamat. Ngamnawan, kasta talaga. Ay, wen gayam. Agsubli ka inton bigat iti Manila. Saan? Well, haro ti agur ore at trabaho ka dyan. Ay, no kasta nga ron. Masapol nga agenjoy tang agkuyog. Tadita mo no kaano man nga agkita ta. Maray, nakitak mo ta nagturong ni Ilbi iti balay daruldan idi na minsan nga aldaw. Ha? Nukasta, nagawid din ni Roldan dito'y lugar tayo. Wen maray, Dito yan nga agnaad. saahan, nagbakasyon laang. Nagpa-Manila itagsapa. Di mo't nagayan ayat dagi dya adwa iday. Wen mare, ngam idi dayta. Ngamapay nga ginggay ta ka madlawa close dalata. Naistorya mo lang ti karo badaruldan amay at ti kakatawaan da. Kabayatan ti panagsarita da. Ay, angam sa bagay, awan magkinidakas na nagkinumusta dalaang. Tidakas na ka nagsinublyan damanon. Tanay, ada mga rod asawa dyan anak maun. Saan ang mabalin ang mapasamak day tamare? Jak ipalubos ngagbasol ti anak ko. Elfe, pudno ay ang agkitkita kayo kin ni Roldan. Ado ti makakitkita kada kayo. Saan mo ta kanayo nanang? Namitlo laang mo. Apay ang masapol ang mapan ka iti ayan na. Si kamot ti mapmapan ijay balay da anak ko. Apay, anya launay ayat ti gaggagaraom ijay. Ay na, agsarsarita kami laang. Agkinumusta kas jay. Yibkas na dagiti parikot na. Kan ti parikot ko. Dagiti parikot mi adwa. Ammo manak ko. Saan anasaya at ti kastangar aramitem. No adaman rumbeng apangibagaam iti parikot mo. Dayta ket siyak. Wano ni Julius nga asawam. Saan ket ajay ex mo. Agraman day ta abanag, ikan nyo pa iti mali siya mo.
Wen ta mga nuday tanto ti pakadadaulan ti relasyon nyo iti asawam. Nang runa kat adda na palabas yu iti dahi Aroldan. Awan dakes nga raramidan minanang. Da kayo lang tagpampanunot iti madi. Ikan nyo iti dakes sa kay papanan tararamidat. Di kay kadimandanagan ta nagsublin ni Roldan iti Manila. Nay, kita di ka agar aramid iti maikaniwasan ako. Liklikam kuma ti agbasol. Hello, Roldan. Hello, Elfie. Anyang iti plano? Kaano sumurot ka dito Manila? Adda ka di pag naadakditan no bilang laang? O di agnad ka niti pagkababanga. O sige, Kaano nga rin biyahe ka? Kailiw ka, Elfie. intun bigat. Sabdan nakto O sige. Sabten kay di terminal tipos. Awagan na to, no, da ka ni Jai. O sige nga ron, tagimpake akon. Oh, agya manak. Nagkita tamanan, Elfie. Adayo ka diti boarding house mo dito eh. Medyo. Ngam adda motor ko. Iso ti pagluganan ta. O sige nga ron. Amok amabisin kan. Iso ang nagluto kiti paborito am amasida iti boarding house ko. No kasta, kabisadong pala ti paborito ka masida nga aging kaita. Siyempre Naimbag ka pa'y, sweet ka launay kanyak. gaputa ay ayaten ka nga aking gaita. No saan ta siguro ang nag-break idi? Ang mga nadamot ten anak ta. Wen nga rod ngam saan na bale. Nagsabat man ng tidalan ta, Roldan. Madanagan mare. Diyak makuntak ti anak ko. Apay napananaya, Maray. Diyak nga rod mo mare. Di mo't nagpakada arimwar. Kan awan ti daddo maakawas na iji cabinet na. Napanan na nga tangay. Ay, anya ngayon ti bagakan Julius no agawin. Mamangan mo no si Morutan ka ni Roldan. Day tamat laeng ti atap ko mare. Ngam sapay la kumata saan. Diya kung maawagan ti asawak nanang. Sa dino ngayon tinapanan na. Pasensya kan barok. Diyak nabantayan di anak ko. Naumasiguron kanyak na Elvie nanang. Sa bagay, nabayagan ang adlaw ko at timam na iti panakilangan na kanyak. Gapo siguro iti kaawan anak mi. Isa limamiis ti asawa kanyak. Isa nga awan maramidak, no din akong ay-ayatan ni Elvie. Nasakit. Jak mabalin nga ipilit ti bagikan ko na. Sapay ko tagawid mo't laeng ni Elfie. Baro. Kita am ti result ti pregnancy test mo, Elfie. Positive. May sakon nga ama. No kasta, talaga ama si Kugak. Wen. Ang apaya kasla saan ka naragsak? Saan man? Naragsakak, Roldan. Ag-celebrate ta. Mangan ta itirwara. Groceries para kada kayo nanang. Ay na, agyaman aklaunay, Julius. Do atawadan tinapalabas sipod nagtalaw ni Elfie. Ngam malagip mula tamat agpasyar dito'y balay. Saan ka nagbaliw, Barok? Wen tanasaya at kayo latamot kanyak nanang. Kenda kayo ti pamilyak. Amo yumet, ajak pulos na am-amo nagiti dadakkel ko. Di ka madanagan. At daman wano awan titad mo kanyak. Kan oray adda parikot iti nagbaetan nyo iti anak ko. Ibilang kalatta kas anak ko. Takameng kan ti pamilya mi, Julius. Ay, Mari Teresita, nakitak mo tanagapo ni Julius di tabalayo itay. May nang itulod iti groceries, Maray. Ay, nanagkasat ka. Ladan kay timanuga nga nasingpet. Tawrain sukat anak mo. Dakkel at respeto na kun kakatugangan na. Kinapudno na. Maasyanak iti manugang ko, Maray. Amok atunggal mapan ijay balay. Kat namnamaen na amadanon na ni Elfie ijay. Ngam kanayon amapaay. Ay, piman mo't nga rod Kat, kumusta mo't nga ni Elbay? Kinaudi adamag ko kat nagpas ngayon.
Ija ka mo itamare. Nabayag meten ajak nakasarsarita ti anak ko. Jak meten makuntak ti sigud a number na. Amangan no nagsukaten. At madlaw ko, LV. Anya day ta, Roldan? Kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Madlaw ko asaan ko akarupa ti anak ta. Ah, Awan na pulos imalaan na kanyak. At umot lang ti mangibagbagay ti dayta. Saan kun sama ta putot ti anak ta? di ka kumamatag sawi ti kasta, Roldan? Pasensya kan, ngam sabali ngamin ti marikriknak. Nagululima kak lang. Siyak ti masaksakitan iti kasta nga ibagbagam. Agpudno ka man kanyak. Siyak ka di ti ama ti anak ta. Unay kamatan. Kasta pa'y laang ti damagamat. Amumot nga da napasama kiti nagbagtan ta. Idi nagbakasyon kay di lugar tayo. Wana, ngam saan ka di anagawid mo't lang ni Julius iti dadya abulan? Ah, Iso pasensya kan. Ngam jak maliklikan ti agatap ka nagdwa-dwa. apay ang masapul nga aramidam ti kasta, Roldan. Pasensya kan. Ngam dahito lang ti amok apamuspusan. Masapol nga da maarami da proseso. Tapno maduktalan no pudno asyak ti ama ti anak ta wano saan. Apay pa'y laang. Kaya't kung agulimag ti panunod ko, mariribukan ak mamin. Saan ang may libak? Kaing ingas launay ni Julius ti anak ta. Pangasim ko, Roldan. Saanan ang masapul nga aramidan ta ti kasta? Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Nakasaganak nga gastos para iti dayta. Tapno agulimag ti panunod ko, kan amok ti aramidak. Kasanon no ni Julius ti maduktalan nga amana? Anya ti aramidam? No kastaman bilang ti resulta ti amin. Nasay-sayat nagsinatan. Anya? Husto ti atap ko. Sana siyak ti ama ti anak mo. Pangasim, di na kami kumapapanawan, Roldan. Saan ka di nagsaritaan tanti may papan iti dayta abanag? Ano maduktalan asa na siyak ti ama ti ubing? Ang sinata? In sakripisyok ti amin para kan ka, Roldan. Amom dayta. Jak kayat ataripatwan ti ubing asaan met ang nagtawad kanyak. Isong aging pagikan, tapumanaw kayon. Di mo ipabaklay kanyak ti responsibilidad ni Julius iti anak na. Tasaan ko aputot dayta. Ay na, maragsakan aklauna ita nalagip yu tinagpasyar, Elvi. Ay na, nag-cute to'y apo ko. Agsubli kamin iti anak ko dito'y lugar tayo, nanang. Ha? Nagsina kamin ka ni Roldan. Naduktalan na asaan nga iso ti ama ti anak ko. Ha? Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Diyak mo ama si Kugak idi si Muro taken ko na. Iso ni Julius ti ama ti anak ko, nanang. Anya? Ay na, sigurado ang maragsakan ni Julius no maamuan na dayta. Pakawanindak ko, mananang. No adaman rumbang apagkidawam iti pamakawan. Dayta ket ti asawam anak ko. Ay na, umay kumamanan ni Julius. Ha? No kasta? Umay dito ni Julius, nanang? Wen anak ko, ket oray di na ibaga. Amok lata atunggal umay dito'y balay. Ket namnamaan na nga adda ka amadanon na dito'y. Pagbabawyak ti panang panaw ko kankwa na idi, nanang. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Mabalin mo pa'y ti bumawi iti asawam. Sigurado ang mapakawan na kadayjay. Nang runa ket adda anak iyo. Kaano nga tanga umay pumasyar, nanang? Binulan ket nga agawid dito'y balay. No daduma maturog pa'y iti siledyo. Uray na dagsentib asol mo kankwana. Ket marignak ang mailiw lat na ti asawam ken ka, anak ko. Kumusta kan, Julius? Oh, agyaman ak ta nagawid kamot langan bakit? Sapay lang kumata mapakawanak. Nabayagan na napakawan ka. Kailiw ka launa yan. Mano at awan na di ka nakita. Saan ka pa ya makontak?
Amo ka na dagsan ti basol ko kan ka, Julius. Ngam, nasayat kalatta kanyak. Kada kami kaninanang. Gapo, ta iso ti may parbeng. Nakariingan to'y apo ko. Ha? Iso ka ni Dayta ti anak yo ka ni Roldan? Saan, Julius? Sikat ti ama to'y anak ta. Ha? Di nakman rabakan, Elvi. Kasano ko maamapasamak ti kasta? Inyawid ko ti papeles apam nagkasaan ni Roldan ti ama to'y anak ta. Iso ang nagsina kami, ta di na maaklon asaan na apo to timpas nga ko. Anya? Diyak amo ama si Kuga kidipi maanawak. Kat sikat ti ama to'y anak ta, Julius. Kas makita mat, kaing ingas mula unay. Diyos ko. Karbon ka, ti anak yu, Julius. Agkarupro pa kayo launay. Oh, agpaiso ka ni Dayto ya makit kita kan mangmangag ko nanang. Elvi. Wen, Julius. Kat agyaman nakta si dadaan kalata mangawat kada kami. Ay ayatan ka. Sorry talaga. Ay ayatin ka met, asawak. Oh, ubak man ti anak ta. Umay ka anak ko, ha? Patpatgan kayo, nay. Bakit? Mga baruanan tayo. Wen, kat ikarik ajakon aramidan ti naramid ko iti kalabas.